nada ni pai sya kamenor ngilap ya kidak kishin kiba yalam yang ini sya kejing suku bakal sedang kejing ele hill state nadu kisnam khat khnai spa khat nyeu ter kadai hosnam khat khnai spa khat nyeu ba kamun tagu cham sport report kala terwa ban ai jing erap kerpang ya kini self governing institution ki bodon hopo kari India bat kani kala pen pejmat ya ki hima kasih ya ki klik nong sensyar jong ki hima baper bat haka juga por pan pai kmat bat syaka politics kawa per na kawa ki juk sensyar ialah ki jong ki hima te haka ta por kami kali akan hap hapo ke Assam province but keladon kejing ya perkat ban yo no la ka jong ka state na kamenta kijak riulum kumta katu katne ki he jabir basong hasilong kila pak notice shaman la kishnong man la kidong bat ki hima ki elaka ban panjemut kumno ban le ban ya perkat kumno ban le ban yo jalala kejong kane kalau alam sya kejing sen ya kakasi nasional dorbar ha usnam khat khandai spa arkolai tarik sautarik September kamat bahak maduk pat kolong ban yada bat penpat ialah ka ikhtiar bat polsyo kumta sanku somut ki representative na ka hima boper bat kumba lais pakmut antat na keleng kari kasih jantia kilawan syakador barba ke kasih nasional dorbar ke Bandengkong nadu usnam khat khandai spa arkolai hadu usnam khat khandai spa arkopra kila don bun kijing yang berjumut ha ke kasih nasional dorbar bat kane gadai kijing sedang ya kijing yakhi banyo hill state Hashwa benwan jurip kata ke Simon Commission House dan Khatnai Spa Arpu Kendai lapha ya kam memorandum syakanika komiti akashi tarik belai me Khatnai Spa Arpu Kendai ka boong ba kan bentoy shibun na kabenta ki hima kasih lada wanrak penlong no kawai yaki hakawai ka federation kate ka memorandum bat kejingkren way na kinang sak ain khasi bekerteng SG nale kilalong kanong rim jong kajing seng ya ka federation of Khasi states bat kane kalalong kalau ulong kalau jia harus nam khat khandai spa la kusal hakaba lapen penapaj ba yaka henry ka federation kam semlala ban pen ikam hadu kata-kata hakane hi keju kopor la seng melasdang ya ka Khasi Jantia Political Association apo kejeng elam doktor Homiwell London
kalau ya kun ya ke election House nam kat kenai sebab soko humriu pada unai wiju usnam la pen ki imbyang ya ke Federation of Khasi States ke Federation kalau pak ya ke draft agreement hapedeng di Hill States but ke surkar ya ke bala tip ke standstill agreement ya ke bala soipat hadin ke bala yo lai duit dari India cari lum karopat kinong yalam kila kuat penpenek ialah kejong ke ikhtiar but ialah kejong ke culture but ban om pen ya kle ya ki badi kita bersong ha ki jaga ritor jong ke Assam kumta house nam kat kenai spak sopo humriu baro kinong yalam garo kele kenduk lang hakawai ke jaga bat seng ya ke garo National Council GNC hakaba modi ke manak lu cak jit ku presiden panengkon hadin katu kanungut kinong yalam ke GNC kila seng no ya ka All Party Leaders Conference APHLC but Kapten Williamson Esangna ulalong chairman panengkon joka dia ka standstill agreement laya soy na tarik August kat nai spa sabo nyau ka boong ba ja ki kam sensyar kadar na kalem sarkar kawai ka bentar bat di Khasi State kawai pat ka bentar dei bentenna kumba kaladon batle borok sikata na ka menta arsnam hadu bandaya penbej da kumoi pat Hagasi tarik September kat nai spa sapunyo ke Jaintia National Conference kala penyesokno bat ka Federation of Khasi States haka meeting bala pelong hajuai kapor ke batai ni bat kumta ki Khasi ki Jaintia bat ki garo kila ya sutu lang dia ke jingdon kam ban ya teli bania kun banio laga jom ke state kani kejing ya teli kalong banwanra ya kejing ya sutu ban pediang ya ke 6 schedule jom kari tisensya jom kari India but lathau ya ki Autonomous District Council bangidon mentah kalau don kejing na kalian sarkar India dan pak soy yaki Khasi States ya ka instrument of accession kenang ba ki Khasi States kin syak pendrung lang hapo kari India hak artarik Oktober kat nai pak sapun miau governor Akbar Haidari ule tu ba kisim Khasi ki bawan rengkat batu Delhi kila day ban soy ya ka instrument of accession kumta arpusan mut ki kli no sensyar kila ya wan lang haga wei ka jaga bat lej haying jung ulat bat kila soy ya ka instrument of accession kat ba ki wei bat kila soy tat hadu bunai March jong Islam kat nai spa sopopra hadin belatung ya ka yau sadar Balabhai Patel kumukli jong ka Ministry of States ula plan ban penia solang no merge ya ki hima boper bat ki province Badon Hajan Henry kisim Khasi kim syam la soe hap ya gane ka plan bat kila entai madon wat haba ulawan ban pesetu yaki hasilong
Kasi tarik tarik April kat kena sebab sokopra. Kikwa ba kedor barba jom kikasi state kide ban rai kalau kan ni kejing terwa ban merge ne ban merge ke sarkar kalau manjur ya kejing dawa SIM khasi ban lapli ban itu ya ke khasi national darbar ha ke arpa kendai dari April ke kendai sebab sop kendai ha Dinam Hall Jayau Shillong kakentup ya parok SIM bat katukan ni kiri orang ba balajit kerpang na ki hima baper haga arpunriu November kat nai sebab sop kendai ke Constituent Assembly ke batau ya ke Constitution kalau menjur ban penrung ya ke 6 schedule Henry ya ke instrument of accession but ke annex agreement hapo ke riti sensyar dan ke Constitution yang dari India but yakin kasih janji aboro lapan hapo ke United kasih janji Autonomous District Council Omshu kum ki bosan syar balai duit Allah kejong kahima te yau sumpai kejing elek state labet ladu kisnam kat kena spa arpo datar Henry kejing elek bajur bad badadon jimut shisha kaladon nadu sunam kat kena spa sapuh nyo hadu kat kena spa ruko namar kejela asam kala temu ban penlong kawe kejat penriu ya paro ki bahap apa upur usam jongka kentup kirilum dak ban penlong ya kaktin asamis tum kaktin ban penenkam ha kijing trekam paro kene kala penlong ki khasi jantia berdaro banya teli bat persyak dak kawe kesur ya Assamese Language Bill. Kila Pak kejing Thok Chief Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru Henry Kamshamla Seiso AA. U Kapten Williamson Esama ubadai u CEM jongka GHADC House nam khatnai Pak Sampusau ulakot Banyamir jemut po kajing yala Hill State laka jong hatura karba ia ka Eastern Indian Tribal Union laseng ha Aizawl Mizoram ha une uju usnam katura conference kala Shimrai berpa ka memorandum Shaka State Reorganization Commission kepada bentauno la kejong kejela bat badan rukarai ban mino na kejela asam te urat ba bala sanduri kane kecing perkat dei profesor Gigi Swell ha meeting baladon kepala long hasilong u kapten sangma kejing keren jong ula banjur bandawa Hill State laga jong nak minta kiri ulum kibasyong hakasi jantia bergaru tekisnam kat kanai spak sanpusan sanpunreu bat sanpunyo kide kisnam ban pensyai ban pesutup syapang kejudam kampan yo laga jong kejela bat nadu kani kopor nasdang kejingnya perta kaboong no Hill State no rest kejingnya tungku bajur hapadeng ke sarkar Assam but ki Hill State leaders kala jia hausnam katna spa andropo namar ke Assamese Language Bill haga arkusau tarik
November khat khnai spa rupo kinong yalam ke APHLC kila submit ya ke memorandum how Pandit Jawaharlal Nehru kaba dawa bade bin thawno ola ka jong hi ka state ndai hakane ka kentiru ula terwa penban da kata ka Scottish pattern of administration hakaba ki jakawi lomboro khoj kinang hap hi habo ka jala asam ka APHLC hakane ka kentiru kala kentai the house nam khat khnai spa rupo ar ka APHLC kala yakun ya ka election bat kala job pun telikisin namar ke jumbong pedang ya ka jengdawa paro ki MLA jong ka APHLC kila ya berngam ban resign no na ke jimlong MLA bat kila shna ya kata ka non violent direct action ha ka like way tarik march ka kena sebab ndrupolai ha ke juga por kamiseram bat nakalan ru kila dawa ban yo laki jong ki jela papura kumta uneru ula penmi dakan neru plan bagi khot ka patas ka commission ban ailat yakini ki pada wahid state bakin long autonomous no ka sorkar Assam bat kelas dekonyo bat kaladon kejeng Islam ak bakolai ya kiskim penroy ha keceka paro badon kejeng ala hill state hausam khatna spa andru pun reu ka Indira Gandhi simti juga Shuki Prime Minister bat kalawan Shillong man snow man snap bat masutu ya kanong rim jong gajing dawa ka APHLC da kajing temu ban nom I state bat kumta lami saga Ashok Mehta Committee kepala report kumjuk kata banom I state laga jong hendrai kejingnya kentaj ke APHLC kalau penlong ya ke sorkar kami ban perkhat sani bat ban bisyarha la penlong ya ke protest non violent direct action aka kena bersekoterik jong September kena sebab ndrupopra ladon ki hartal ki satyagraha berkiwai-kiwai de ki komyaki Ahmad ke Assam Sekretariat kepada Sekretariat di Meghalaya Mata Shillong kipat ba kiliah tim bom bertajam no hill state no rest kene kelaja kam tama ki benta jong ka yodu bak mokha kila don ru ki jingkran penki jumot bat jing pusutu halor ke jing don kam ban yo la ke jong ka jela ka bapura haga karwe tarik September khatna spa ndrupupra la penpena ba la ai da ka autonomous state ya ka Meghalaya na ka bataki khasi jantia batgaro ke barang habi nopo kejing pej ka sorkar Assam kejing ya ki state kim syam lahun kinung yala bat kilap teng ya kejing yala pun volunteer senang bat kencai ru kila syakam bat set bendi ha Guwahati kejing ya ki kaya iklam sana kumta ka sorkar Assam kalawan ra no daka Assam Reorganization Meghalaya bill khat khandai spa ndriu pukndai ban ai jelapura no bat lamen dia ka dau presiden ha khat khandai tarik Desember khat khandai spa ndriu pukndai te ya ka Meghalaya autonomous state lapli dan Indira Gandhi haka artarik April khat khandai spa nyoko
bala penlong po garrison ground Shillong kambun na kinong yalam juga APHLC hakane ka porpan bala yalam da kapten sangma kila penyeso no bat ka Indian National Congress kum ka parti kito kibom syam latre kila syak ba seng bat kila seng pada kawai ka political party bagi ong ka Hill State People's Democratic Party HSPDP ke barang ini menurut mentah ia kepala peteng balayalam da uhuping stone lembau kani ke parti kala peteng ya kejeng yakhi banyo kejela ke Bapura om tangkum ka autonomous state the house nam khatna spahnya kuai pan ka parliament kelepas ia kani ka North East Reorganization Meghalaya Act 1971 hakabala penlong ya ka Meghalaya kum ka full fledged state but kala yo ya kejeng benjul now presiden hakalai protorik Desember khatna spahnya kuai ka Indira Gandhi kalawan pli ya kejela Meghalaya Bapura hak arpoiterik Januari khatna spahnya puar Polo Ground Shillong hapudeng kejungkun berkejingkan hoi risa baiba te hagan kurkom kejela Meghalaya jengi kalayo ialah kejong ka state Bapura klem kono kejing ya senam